1998. godine u akciji srpskih bezbednosnih snaga u reonu Drenice ubijen je vođa OVK Adem Jašari, koji je zloglasno ubijao Srbe na Kosovu i Metohiji. Jedina osoba koja je preživjela ovaj napad je Besarta Jašari, sestričina prijatelja Hašima Tačija, koja je za BBC tvrdila da su srpski policajci masakrirali njenu porodicu. U reonu Drenice u selu Donje Prekaze srpske bezbednosne snage napale su pripadnike jedinice OVK i ubile njegovog lidera Adema Jašarija. Tako je počeo krvavi rat na Kosovu i Metohiji, posle kog je usledilo bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije. U ranu zoru 5. marta 1998. godine grupa albanskih terorista napala je policijsku patrolu u selu Lauša. U tom napadu ranjena su 2 policajca, nakon čega policija kreće u potjeru ka Donjem i Gornjem Prekazu, u reonu Drenice. Sutradan 6. marta u okviru kontranapada srpske policije napadnuta je mahala u selu Donje Prekaze, u kojoj se nalazilo sjedište terorističke grupe Jašari. Tokom akcije policije ubijeni su lider OVK Adem Jašari, njegov brat Hamez Jašari, kao i većina pripadnika terorističke grupe, ali i članovi njihovih porodica. U samom selu Donje Prekaze su otkrivena 3 velika bunkera različitih namena koji su služili kao skloništa teroristima. 2 bunkera sa medicinskom opremom i jedan koji je služio kao komandno mesto i bio krcat municijom, oružjem i eksplozivom. Srpska vlada je izrazila žaljenje za žrtve albanske terorističke okrutnosti i nemilosrdnosti, pri čemu policija nije mogla da zna da su tamo bili prisutni civili i da OVK teroristi su krivi zato što civilima nisu dozvolili da napuste mesto sukoba. I ovaj sukob na zapadu je predstavljan kao masakr nad nedužnim albanskim civilima i znatno zainteresovanje zapadne sile za uplitanje u tek započetni kosovski konflikt. Nakon ovog sukoba širom Kosova i Metohije, stanovništvo u velikom broju počinje da pristupa oslobodilačkoj vojsci Kosova i brojno stanje sa 1000 do 2000 boraca u proleće 1998. godine narasta na čak 10 do 15.000 terorista. Albanska propaganda je Adema Jašarija proglasila za nacionalnog heroja ranog Skenderbergu. Podignuta mu je spomenica u Prištini, Tirani i Skoplju, a među Albancima se slavi i poštuje kao začetnik borbe za oslobođenje Kosova od srpskog okupatora.